Dan sećanja u Čikagu na hrvatske zločine, proterivanja i egzodus Srba iz Hrvatske i srpskih krajina tradicionalno obeleženi su dostojanstveno parastosom za postradale u ratovima 1990. 1999. i Akademijom sećanja. Mesto događaja bio je Srpski pravoslavni hram Svetog Jovana Krstitelja u severnom predgradu Čikaga Bellwood, a organizator skupa neprofitna humanitarna organizacija Krajiških Srba Prelo. Udruženje Krajiških Srba Prelo već 26 godina kao neprofitna organizacija u Čikagu organizuje raznorazne manifestacije u vezi održavanja kulture Srba krajišnika, a najbitnija manifestacija svake godine nam je to da obilježavamo 4. august kao sjećanje na ono što se desilo u Oluji i kao sjećanje na to šta se desilo za vrijeme svih 90. godina i na žrtve koje smo mi kao Srbi krajišnici podnijeli. U prisustvu najviših zvaničnika konzulata Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, kao i predstavnika Republike Srpske i članova udruženja Prelo, nakon svete liturgije parastos postradalima služio je episkop Serafim. Jedan od glavnih akcenata Akademije koja je usledila nakon parastosa bila je 35. godišnjica od progona Srba iz gradova u Hrvatskoj van ratnih dejstava. Nažalost, prvi egzodus Srba iz Hrvatske krenuo je već 90. i 91. godine, pogotovo poslije takozvane Zadarske kristalne noći. Zadarska kristalna noć se prelela na sve hrvatske gradove u kojima je živjela brojna zajednica takozvanih lojalnih Srba, gradskih Srba i u samo 6 mjeseci u pola godine od maja 1991. do januara 1992. godine iz hrvatskih gradova izbjeglo je više od 200.000 Srba. Po izvještaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija iz 1993. godine iz Hrvatske, iz područja pod hrvatskom kontrolom, proterano je 251.000 Srba. Dan sećanja u Čikagu, kao i dostojanstvena akademija, imali su sadržajne besede uvaženih zvanica, svedočenja preživjelih, izložbu fotografija i dokumenata, a ovom prilikom emitovana su i 2 kraća dokumentarna filma. Poeziju, tekstove svedočenja, kao i program akademije, vodili su glumci Srpskog pozorišta u Čikagu, Igor Obradović i Milovan Glogovac. Bila sam beba u koloni, tako da se ne sjećam tih događaja, ali vaspitana sam, znači, da cenim naše ljude i našu istoriju i mislim da kao mlađe generacije stvarno trebamo da održimo te priče i sve što se desilo, ali još posebno ovaj datum, znači bilo gde živjeli, stvarno treba da se ne zaboravi i da se ceni. Stradanje i nestanak ogromnog broja srpskog stanovništva sa teritorije današnje Hrvatske predstavljaju najmasovnije etničko čišćenje u Evropi u drugoj polovini 20. veka. Srpska zajednica u Čikagu svake godine sa pijetetom obeležava ovaj datum. Za RTS, Nina Stojković.